बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। बरकतुन वाला दे हक़ ज़ात चिराग़ पलास की पूरा बादशाही दा और अपार सिज़बाने कुदरत लरुनके दे। अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। अग़ज़ात दे तक़दीर करे द मर्ग और द ॼवन दे पारा चिस्तासु इम्तिहान अली चिकमियो सासु दे खैस्ता अमल वाला और खास अल्लाह दे ज़ोरवरो बखन कउनकिम दे। अल्लज़ी खलक़ सबअ समावातिन तिबाक़ा मा तरा फ़ी ख़ल्क़िर रहमानि मिन तफ़ावुत फर्जिअल बसर हल तरा मिन फ़ुतूर। अग़ज़ात दे च पैदा करी व आसमान न लांदे बांदे ओ बनईने तो पैदा कोलो दे रहमान ज़ात के हिस नुकसान नू गर्दवान नजर दे आईने तो पाए के से चौदुना सुम्मर्जिअल बसर कर्रतैन यंक़लिबु इलैकल बसरु खासिअन व हुवा हसीर। ब्याओ गर्दवान नजर दे ब्या ब्या वापस बोगर्जी तातस्तादा नजर जलील पदासाल की जिस्तड़े बवीम। वलक़द ज़य्यन्ना अस्समाअ अद्दुन्या बिमसाबिहा वजअल्नाहा रुजुमन लिश्शायातीन वअतदना लहुम अज़ाबस सईर। यकीनन डौलिकड़े मुंगा द आसमान निज़दे पड़ियो और गर्जुले मुंगा आगा मसावी विश्तिन के पार द शैतानानो और तैयार करे मुंगा गीदर आजाब द और बलकड़ी शिवीम। वलिल्लज़ीन कफरू बिरब्बिहिम अज़ाबु जहन्नम व बि'सल मसीर। और शराय कसान राज कुफर करे पखपल रब्बा ने अज़ाब द जहन्नम और बद ज़ैद वर्तलो द जहन्नम। इज़ा उल्क़ू फ़ीहा समिअू लहा शहीक़न व हिय तफ़ूर। कल चौगर्दौली शरी बदे जहन्नम की और बदी आगे लगा हिणे दल्ला गब खुटकी तकादो तमय्यज़ु मिनल ग़ैज़ कुल्लमा उल्क़िय फ़ीहा फ़ौजुन सालहुम ख़ज़नतुहा अलम यातिकुम नज़ीर। निज़दीदा चौबशवीदा जहन्नम दडेर गुस्से दवाजे और वक्त चौगर्दौली शी पाए की और डला तपोस बकी दरे डलिना सौकीदारान द जहन्नम आया नौ रागले तास सौकियर दरगुनके क़ालू बला क़द जाअना नज़ीरुन फ़कज़्ज़बना व क़ुल्ना मा नज़्ज़लल्लाहु मिन शैइन इन अंतुम इल्ला फ़ी ज़लालिन कबीर। दी वही बल्कि यकीनन दागलो मुंगता यरा राकउनके मुंगा आगत दरोगजन वे ओ मुंगवेल न दे नाजिल करे अल्लाह ताला हिस्से ने तासो मगर प गुमराए लोए किए। वक़ालू लौ कुन्ना नस्मउ औ नाक़िलु मा कुन्ना फ़ी अस्हाबिस सईर। अवाई बा कमंगा और दले अल्लाह किताब या जानुम पोयकड़े पदे बांधे न बोए मुंगा पोर वालों के फ़अतरफ़ू बिज़ंबिहिम फ़सुहक़न लिअस्हाबिस सईर। ने इक़रार को दी प गुनाहों ख़पलो न तबाईदा दे और वालो लराम। इन्नल्लज़ीना यख़शौन रब्बहुम बिलग़ैबि लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन कबीर। यकीनन आकसान चियरकी दख़पल लबना बहाल दन लीदोदा के दीद पारा बख्शिश द गुनाहों दे अजर दिलवे। वासिरू क़ौलकुम वजहरू बिही इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। और पटवे तासु ख़पल वैनाओ कख़कारे कवे यकीनन अल्लाह आलिम दे पाए खबरो ची बसिनों की। अला यअलमु मन ख़लक़ व हुवल लतीफ़ुल ख़बीर।
آیا نبی عالم آسوک چھ پیدائش کرے دے ادا اللہ تعالی بارک لیدن کے خبردار دے بارسم هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور خاص اللہ ذات تے جوڑ کڑے تاسو لازم کا تاوے کڑے شے نگر زید دے پار تو عبد اللہ روکی او خرید رزق داللہ نام و خاص اللہ تا واپس گرزی دلم دیم آمنتم من فی السماء ان یخصف بکم الارض فاذا ہی تمور آیا پامن تاسو دا غزات نچی پاسمان کرے چخ کتب بوزی پتا سبانے پر ازمکہ کی دوخ کی بر ازمکہ دروانے خوزیگی ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم محاسبا فستعلمون کیف نذیر آیا پامن دا غزات نچی پاسمان کرے چراو بلی کی پتا سبانے باران دکانو ذرے پتبو لگی چسرنگی دی زمائر رول وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ یقیناً تکذیب کرائے کسانو چدین مخیون سرنگشو زما سخت زاوغی لرام اولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن وإنه بكل شيء بصير آیا ان گوری دا خلق مارغانو تا ددید پاسا فرعون کی لیخ پلو وزرون لرا او بندی نظرون وزر کل کلام ندیرا ٹنکڑی دیلرا مگر رحمان ذات یقینا آغر پاسی بانی لیدن کے امن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن ان الكافرون الا في غرور آیا سوک دا آغازا چی آستاسو دا پارا لخکر شی او مدد دا سرو کی رحمان ذات نا سیوان ان دی کافران مگر پدو کا کبرات دیم امن هذا الذي يرزقكم ان امسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور آیا سوک دا آش تاسو لبا روزی در کی کبند کی اللہ اخبل روزیم بلکہ بزور نہ نوتی ذا خلق پنا سرکشی کے او پنفرت کے افمن یمشی مکبا علی وجهه اهدى امن یمشی سویا علی صراط مستقیم آیا سوک شروان دے پڑمخے پخپل مخ باندے دیکھے دایت والا دے او کنا سوک شروان دے برابر دے او پسید لاروان دے قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون تو آیا خاص اللہ ذات تے تاسوے پیدا کری اول ایوکڑی ساز دپارا وگنا سرگی ازلونا دیر کم شکریہ کوئے تاسو دا قل هو الذي ذرعكم في الأرض وإليه تحشرون تو اللہ غزات تے خوارکڑی ہے تاسو بزمک کی او خاص غطب بیا جمکڑی شئے ویقولون متا هذا الوعد ان کنتم صادقین اوائی دی کلبی دا وعدر دوبار جون کتاسو رشتنی ہے قل انما العلم عند اللہ وانما انا نذیر مبین تو یقینا علم دائے خاص اللہ سر دے یقیناً زخیر اور کون کے احکاریم فلما رأوه زلفة سیئت وجوه الذین کفروا وقیل هذا الذی کنتم به تدعون ارکل چوینی دی دغواد نزدے تور وشی مخون دائے کسانو چھ کفر کرو او بوئے لشی دا شیرے چھ تاسو دا غختلام قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي ورحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم تو آیا تاسو پوئے کہ ہلاکی مال را اللہ سوک چی زما مر گریم
یا رحم کی بم باندے نسوک بپنائی ورکی کافران لرا دا عذاب درناکنا قل هو الرحمن وآمنا به وعلیہ توکلنا تو غزات دے رحمان ذات من کی ایمان راوڑ دے او پاغمون زان سپار لے فستعلمون من هو فی ضلال مبین زرد تاسو پتو لگی چھ سوک دے پا گمراہ اخکار کے قل ارائیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین تو آئے تاسو پویائے کشیس تاسو داو بو وچے بزمکا کے نسوک براولی تاسو اوبو چیندارے بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما یسطرون قسم دے قلمونو باندے او پائے شلکل کی قلمونو والا ما انتا بنعمت ربک بمجنون شہادت کی دا پدے خبرہ چنے تو پنعمت درفتا سرا لیوانے وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ یقیناً ستاد پارا دیر ثواب دے چنب بس کی وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ یقیناً تو خامخائے پاخلاق لوی باندے فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ زرد تبوینی دری عاقبت و دیبم وینی خبل عاقبت بیائیکم المفتون چپکمیوں ساسبانے لیوان توبرے ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین یقیناً سارب دے خپویا باشا شوڑی داغد لارے آغا خپویا دے پہدایت مندن کو باندے فلا تطع المکذبین خبر مانا داغ شاش تکذیب کی دا حق ودو لو تدہنو فیدہنون دی غاڑی چت دی تنرم شے ندیبم تاثر نرم شے ولا تطع کل حلاف مہین خبر ممن داغ شاش دیر قسمون کیو ذلیل سڑیم حماز مشائم بنمیم بدرد وی پا معاہدین و پسی اور دیر گردیدن کی پشغلیم منائل للخیر معتد نسیم منکون کرے دہر خیر حد نتیر وطن کرے غٹ گناہگار عطلم بعد ذالک زنیم بدجبر عوددی سرسرا بدنام امدے ان کان ذا مال و بنین ددے وجنا چرے خاوند مالونو دزامنو دے اذا تتلى عليه آیاتنا قال اساطیر الاولین کلچ بیانی پدبانی آیاتنا زمگاوی دی دا درو قسی دی دا مخکنو سنسمو علی الخلطوم زرد داغ بولگو منگا دد پخڑتم مانے انا بلوناهم كما بلونا اصحاب الجنة اذ اقسموا ليصرمنها مصبحين یقینا من پدیبا نے ازمے اخکو لگا سنگ چ ازمے اخکڑو منگا پیو باغ والو کل چئی قسمون کرو چ پری کئی با دی باغ لرا پوخ د سبا کے ولا استسنون دی جدائی نکو لد اللہ و مخلوق درمیان فطاف علیہا طائف من ربک وهم نائمون نرائے پائے بانی دشپی و عذاب ساد رب دا طرف نا دیو دا پراتو فاسبحت کالسریم نشاغ پشان تا دا پریکڑی شیم فتنادو مصبحین ناوازونا ورکردی یوبل تپوخ دا سوا کی ان اغدو علا حرسکم ان کنتم صارمین چسال لڑ شیخ پل فصل تا کتاسو یہ پریکون کی دا فصل فانطلقوا وهم يتخافتون نروان شدی او دیو برسرائے پٹی پٹی خبریں کولے اللہ یدخلنها اليوم علیکم مسکین اسنا چ داخل شی دے باغ تن پتا سبانے سوک مسکین سڑے
وغدوا على حرد قادرین اور سبا لاڑی پو سبانے زانے قادر گن پائے فصل فلما راوها قالوا انا لضالون ارگل شدیولی دا باغ ندیویل یقینا منگا رکون کی دلاریو بل نحن محرومون بلکہ منگا بے نصیبیو قال اوسطهم الم قل لكم لولا تسبحون ویلیو خیار ددینا ما تاستن ویلی شتاسولی تسبیح نکوید اللہ قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین دیوی پاکی دا زمون درب یقینا منگا ظلم کون کیوں فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون نمخامخ شو باعث دری پا بعضوانے ملامت کولے کول قالوا یا ویلنا انا كنا طاغین ویلی ہلاکت زمگا یقینا منتول سرکشانو عصى ربنا ان يبدلنا خيرا منها انا الى ربنا راغبون امید دے شرب زمگا بدل برا کی منتا قرد دینا یقینا منگا خپلت اس رغبت کون کیوں كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون دغسوی عذاب دا دنیا او خامخ عذاب دا آخرت خودیل ویرے کدا خلق ویرے ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم یقینا متقیان لرشترے پنی درب دری جنتنا دڑیرو نعمتنو افنجعل المسلمین کالمجرمین آیا گردو منگا مسلمانان پشاند مجرمانو ما لکم کیف تحکمون سدلیل استاسو سرنگ فیصلی کوئے بے دلیلا ام لکم کتاب فی تدرسون آیا سشتر تاصل یو کتاب دا اللہ دا طرفنا شپائے کے لستل کوئے دخبل نجات ان لکم فیہ لما تخیرون یقینا تاصل رپری کتاب کے حق مسلی چی تاسوی خوخوئے ام لکم ایمان علینا بالغت الى یوم القیامت ان لکم لما تحکمون آشتر تاصل را قسمنا پمانے چی رسیدن کی تر قیامت رز پورے یقینا تاصل روا ہر غشی چی تاسو سفیصلے کوئے سلہم ایہم بذالک زعیم تپوسو کا درینا کمیو دری پدے بانے زموار دے ام لہم شرکاء فلیاتو بشرکائہم ان کانوا صادقین آئے دید پاراشت دے شریکان دا اللہ مراد ولی دغ شریکان کدی رشتنیویم یوم یکشف عن ساق ویدعون الى السجود فلا يستطيعون وکمرا شلر بشی پردہ دا پندینا آواز بوکر شیدی تا سجدے کولتان دی بوسن لریم خاشعتن ابصارهم ترحقهم ذلا وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون ذلیل وی سرگے دری پٹکڑی وی دلر ذلت یقینا مخی دی بلر کے دل سجدے کولتا دی رو موٹو فذرنی ومن یکذب بهذا الحدیث سنستدرجهم من حیث لا يعلمون نو پریک دما آغسو چی دروغ جنگنی دے خبر لرام زی بدم دمارا نسم بدا سی طریقہ شری پن پوئیگی واملی لہو من کید متین او محلت ورکم زدیل رائقینا زمانی والبیاڑیر پاخریم ام تصالهم اجرا فهم من مغرم مسقلون آیا غوارت اے نبی ددینا سا مزدورین دیدتا عند وجنادران شیریم ام عندهم الغیب فهم یکتبون آیا ددی سرا علم دے دغیبون دید این لکل گئیم فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت اذ نادا وهو مکظوم نصبرو کا در فیصلے بورے امکے گا پشانت دمئی والو کل چاغ آواز کا اللہ تا حادا چد غم نڈکو
लौला अन तदारकहू नेमतुम मिन रब्बिही लनुबिज़ बिलअराए वहुव मज़मूम। कने रसीदल आगता एहसान दखबल रब द तरफना खामखा ग़रज़ोले शबवे दे पटागा पदासान ची बदहाले बवे। फज्तबाहु रब्बु फजअलहु मिन अस्सालिहीन। वग़रक दिल रब द वेगज़ो द कामिल नेकानुना। वइन यकादु अल्लज़ीन कफ़रू लयुज़लिक़ूनका बिअबसारिहिम लम्मा समिअु ज़िक्रा वयक़ूलून इन्नहु लमजनून। और यकीनन नज़दीरी काफिर खलक च खामखाओ ख्वई तालरा पखपल स्तरगो कलचरी औरी कुरान नौ दीवाई यकीनन दे खामखा लेवने रे। वमा हुवा इल्ला ज़िक्रुल लिलआलमीन। अनले दा कुरान मगर नसीहत दे दपार टूल आलम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-हाक़्क़तु मल-हाक़्क़ा वमा अदराक मल-हाक़्क़ा। यकीनी रातुन की आफत सुमरल वे शान दे यकीनी रातुन की आफत सुपोया दरकड़े तालराम चिस्सदे यकीनी रातुन की आफत। कज़्ज़ब समूद वआदुम बिलक़ारिआ। तकज़ीब करो समूदियानो आदियानो द टकउन की आफत। फ़अम्मा समूदो फ़अहलिकू बित्ताग़िया। हर चीज समूदियानु हलाकड़े शुल पति बित्ताग़िया पति दशगाम। वअम्मा आदुन फ़अहलिकू बिरिहिन सरसरिन आतिया। हर चादियानु हलाकड़े शु पसीले तेज़ांश दहद न तेरवतुन के वाम। सखरहा अलैहिम सबअ लयालिन व समानियत अय्याम हुसूमा फतरल कौम फीहा सरआ कअन्नहुम अअजाज़ु नख़लिन खाविया। उचलो अल्लाह दासिले पदीबाने वशपे और तरवजे परलपसी आप यखने के नुलीदता दा कौम पागे के पड़मखी बरात गोया की दा तनीवी खुनदी द कजुरो च गर्दोलिशी बज़मकाम। फहल तरा लहुम मिन बाक़िया। आया इन्हें तो ददीना सुख नफस पाती की उनके। वजा फ़िरऔन व मन क़ब्लहु वल मुतफ़िकातु बिल ख़ातिया। और आतलिल कड़ू फ़िरऔन दागन मख्की खलको और टकड़ी शो कलो दलूद अलैहिस्सलाम द कौम पगट गुनाह सराम। फ़असौ रसूल रब्बिहिम फ़अख़ज़हुम अख़ज़तन राबिया। नाफरमानी उकड़ी द रसूलानु दर मुक़बलना नुईनी वल दिलरा पनी वलो सख्तो या पनी वलो उचतो। इन्ना लम्मा तग़ल माउ हमलनाकुम फिल जारिया। यकीनन मुंगा कलशे ओपद हद न तेरे श्वे पोर तकड़े मुंगा तासु लरा पकिश्ते रवान के। लिनजअलहा लकुम तज़किरतन व तअय्यहा उज़ुनुन वाइया। दिद पारा चुगर जो मुंगा गस्साउस द पारा यादाश नसीहत तो ची याद साथी आगे वगुना याद सातुन की। फ़इज़ा नुफ़िख़ फ़िस्सूर नफ़क़तुन वाहिदा। नो कलशी फूके उशी बशपेले की फूके यौम। वहुमिलतिल अर्ज़ु वल जिबालु फ़दुक्कता दक्कतन वाहिदा। अपूर तकड़ेशी ज़मका गुरुना दखबल ज़ैना ओ बटकौलिशी पटकौलो यौम। फ़यौमइज़िन वक़अतिल वाक़िआ। पदौलत बवाक़िशी आफ़त वाक़ी की उनके। वंशक़्क़तिस समाउ फ़हिया यौमइज़िन वाहिया। औ बचवी आसमानुना दाब पदा और रज़बानी कमजोरी। वल मलकु अला अर्जाइहा। और मलाइक बदले बगाड़ो बांधी।
ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية اپورتکی با عرش طرف تعالی پورتدی مخلوق نا بدور بانیات کسان یومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافیہ بدور بتاسو پیش کرے شے اللہ تا نبی پٹتا سنائے اس پٹھی ان کے فاما من اوتی کتابه بیمینه فیقول هاؤم اقرؤوا کتابیہ ناسوک چی ورکڑی شی عمل نامہ بخلاص کیے دے بوائیم راش خلقونی سے اولولے زمان عمل نامہ انی ظننت انی ملاق حسابیا یقیناً زمان قیدوا چی زمان مخامخ کے گم دہ پر حساب سران فہو فی عیشت راضیا ندا سڑے بھئی جن رضا کی جن خوشحالی کے فی جنت عالیہ جنتن چتوگے قطوفها دانیہ غنچکون دمیو دائے بنزدی نزدی کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ ویلکی بہت خورے اس کے بخوشالے سبب دائے عملنو چلی گلو تاسو پروزو تیرو شو کے واما من اوتی کتابه بشماله فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیا آغا سوک چور کرش یا عمل نامہ بگس لاس کے دے وہی حیرمان دے نویرا کرش ما تعمل نامہ زمان ولم ادر ما حسابیا ازن پیدم زمان حساب بسیم یا لیتہا کانت القاضیا حیرمان دے داولنے مرگوے فیصلہ کو ان کے ماغنانی مالیا دفنک زمانہ سازاب حق سیزنو چ زماؤ حلق عنی سلطانیا اور اکشو زمانہ زور زماہم خذوہ فغلو ثم الجحیم صلو اوبیلشی ملائکو تے اونی سیدہ سڑے توق و تواچے سرددتا بیا جہنم کے ورن نباسے ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوه بیا بائے زنجیر کی شدائی اگت والے او یا گزرے دے ورن دے اویزان کے انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم یقیناً دا ایمان لرہ پا اللہ شلوی شان والا دے ولا يحض على طعام المسكين او تیزیم نور کو لا بخوراک د مسکینانو فليس له اليوم هاهنا حميم ننشتا دلرا نندد کی سوک دوست ولا طعام الا من غسلين انو لخوراک شتد مگر دوینو زو د جہنمیانو نام لا ياكله الا الخاطئون نبو خیاغی لرا مگر دیر گناہگار فلا اقسم بما تبصرون ندا پکار دارنگے قسم کم پائے سیزنو چتا سوئی وینے وما لا تبصرون سیزنا چتا سوئی نینے انہو لقول رسول کریم دا شہادت کی پدیش دا قرآن ویناد رسول عزت مندان وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون نردا وینا د شاعر هډیر کم ایمان روړی تاسو ولا بقول کاهن قليلا ما تذكرون ان دا وینا د ترویتی ډیر کم نصیحت اخلی تاسو تنزيل من رب العالمین د دې نازل د دې طرف رب العالمین نام ولو تقول علينا بعض الاقاويل اک جوړ کړي دی نبی پنګ باندې بعض خبرې لا خذنا منه باليمين خامخا غصبمغا ددنا لا والخلاص ثم لقطعنا منه الوتين بیا وا پرکړومغا ددنا رګ د سړد فما منكم من احد عنه حاجزين ننبو استاسو نئی سوک ددنا بچکم کے ددم
وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ یقیناً دا قرآن خامخالوی نصیحت دا پاد متقیانو وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ یقیناً من خامخالم لرو چتاسو کے کسان دی تکذیب کی در قرآن وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ یقیناً دا قرآن یاد دا تکذیب دے افسوس پا کافرانو وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ یقیناً دا پوخ یقینی کتاب دے فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ نو تسبیح آیا سردنم درفستانا چلے شان لریم بسم اللہ الرحمن الرحیم سأل سائل بعذاب واقع غختن اکڑایا غختن کی عذاب واقع کی دن کی لرام للکافرین لیس له دافع خاص دے کافران لرا نشتائے دا پارے سوک دفق ان کے من اللہ ذی المعارم راضی باد اللہ دا طرفنا شخاون در براسمانون دے تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ ورخیجی ملائک اور روح آغتا پیورس کے چرائے مقدار دے 50,000 کالا فاصبر صبرا جمیلا نصبر کوا صبر خیستا انہم یرونہ بعیدا یقیناً داخل اکوینی دغیر للرے ونراہ قریب آئین منگائل رنزدیم یوم تکون السماء کالمحل پائر چشی باد آسماننا پشاند تانبی ویلے کڑے شوے وتکون الجبال کاللہن اور شبا داغرنا پشاند دوڑے پشاند دوڑے رنگینے ولا يسأل حمیم حمیما سوال ونشی کولے تفوس ونشی کولے یو دوست دبل دوستنا یبصرونہم خودل بشری یو بلتام یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ ارمان بکی ہر مجرم چی فدیور کی دا عذاب ددغ روزنا پزامن اخبلو وصاحبته واخیم او پخز اخبلا او پرور اخبل وفصیلت اللتی توویم او پخاندان داغا چدل بیزے ورکاو ومن فی الارض جميعا ثم ينجیم او پاغ چاچ زمکا کی دی ٹول چی بیائے بچ کی دلرام کلا انہا لظام اچرے داسن شکرے یقیناً داخلن بی دی دور نزعات للشوام راکاگی با سرمند سر او داڑو کلرام تدعو من ادبر و تولام آوازونا بکیا شاتا چی شاکڑے وا او مخیارو لیو و جمع فاوا او مالون جمع کولو لخوکی کی خودل ان الانسان خلق ہلوعا یقیناً دا انسان پیدا کرے شیرے دیر حرسناک اذا مسہ الشر جزوعا کلچی ورسیدت تکلیف نفریادو نگئیم وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا کلچ ورسیدت السخیر نمنک والقیم إِلَّا الْمُسَلِّينَ ما سواد من گزارنا الذين هم على صلاتهم دائمون اغم گزار چاہی پخپلو منزنو ہمیشگری کریم والذین فی اموالهم حق معلوم آکسان دی شدئی پمالون کے حق مقرر دے للسائل والمحروم دپاد سوال کا ان کی اور دبے سوالان والذین یصدقون بیوم الدین ادا کسان دی چ تصدیق ان کی دروز جزان والذین هم من عذاب ربهم مشفقون ادا کسان دی چ عذاب دخل رب نہ ڈیر یرکیم ان عذاب ربهم غیر مامون زکا یقینا عذاب در رب دینا سامن نشی گرے والذین هم لفروجهم حافظون
او دا کسان دی چې د خپل عورتونو حفاظت کوي الا على ازواجهم وما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين ما سوای بی بیان خپلنا او دا غوین زنا چې مالک دی خلاصونه دریم یقینا دین دی ملامت کړی شي بدی کې فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون او کشاو لټاو د دینا اخوان دا کسان دی د حدنا تیرذن کریم والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون او دا کسان دی چې د خپل امانتونو د خپل لوزونو لحاظ کوونکي والذین هم بشهاداتهم قائمون او دا کسان دی چې په خپل شهادتونو باندې کله کولار دي والذین هم علی صلاتهم یحافظون او دا کسان دی چې خپل منځونو باندې دیم حفاظت کوي اولئک فی جنات مکرمون نو دا صفتونو علاوه په جنتونو کې عزت به کې دیشي فما للذین کفروا قبلک مهطعين سوجرا دے کافران لرا شستا طرف تمنڈ وہی عن الیمین وعن الشمال عزین دخی طرف و دگس طرف تانا ڈلی ڈلی جوڑی ایطمع کل امرئ منهم ان يدخل جنت نعیم آیتما کی ہر یو سڑے درینا چ داخل بکڑے شی جنت نعمتونو تا کلا انا خلقناهم مما يعلمون اچرے راس نشکے یقینا من پیدا کړی دی راسی ناشریه پیجنیم فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون دا سینه پکار قسم کوم زو پر رب د مشرقونو د مغربونو یقینا من خامخا قدرت لرونکیو على ان نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين قدرت لرو بدی چې بدل کی راولو غرا ذینا او نیو مونږه کمزوري کړی شوی فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون نو پریک د دې لرا چې ورننو زی باطل خبرو کې او لبی کوي تدریج مخامخ بشی دائر والسرائن شدی سر وعدہ کے دیشیم یوم یخرجون من النجداث الى سراعا کانہم الى نصب یوفضون اور السروزی بدید قبرنا منڈے وہن کی بین گویا کی دی اخبلو نخوتا یا بوتانوں طرف تا منڈے وہیم خاشعتا ابصارهم ترحقهم ذلام ذلیل وی استرگی ددی او پٹکڑی وی دی لرا ذلتنو ذالک اليوم الذی کانوا یوعدون دا غروزا شدی سر وعدہ کے دیشوان بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان یاتیهم عذاب الیم یقیناً لے گلے منگا نوح علیہ السلام نا قوم تا چیر اور کا دے قوم ترے مخی درینا شراشدی تعذاب درناک قال یا قوم انی لکم نذیر مبین اغویلے قوما یقیناً تاسو دا پارائم یردرکن کے اخکاران ان اعبدوا اللہ واتقوه واتیعون کہ بندگی اللہ لخاص کے او یرکو دانا او خبر من زمان یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الى اجل مسمى بخنبو کی تاستاد گناہون استاسو اور صبح کی تاسو تریونے تے مقرر ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون یقینا نیٹا دا اللہ مقرر شے چکل راشی نشی رسو کے دے کدا خلق پہ دے قال رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا نوح علیہ السلام ربا یقینا رب للما داخب القوم دشپے و دروازم
فلم یزدهم دعائی الا فرارا نزیاتی نہ کدی لرا زمانے بلنے مگر تیخت کول وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم یقیناً ہر وقت ما دی لا دعوت ورکڑے دی دا پارا چتور تبخنو کے گرزولی دی گوتخ بلے پخپل وگنو کے واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ازان نے پٹکڑی بجا مخبلو کے او کلکشیری پخپل کفر لوی کڑی دلوی ثم انی دعوتهم جهارا بیا یقیناً دعوت ورکڑے مادی لرا پچغ وحلو ثم انی اعلنت لهم واسرت لهم مسرارا بیا یقیناً مادی تخکارا ویلی جو پٹ پٹ میں ویلی دی تپٹ ویل فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا نما ورتویلی دی بخنو غاڑے دخبل لبنا یقیناً آغا دیر بخنا کون کرے یرسل السماء علیکم مدرارا رالی کی بباران پتا سپانے دا ضرورت مطابق ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا وزياتي بتاسل المالون وزامن ودركي بتاس باغنا ودركي بتاس وليم ما لكم لا ترجون لله وقارا سوجر استاس واقدا لرأي الله تعالى لرأي عزت وقد خلقكم وتعارا حال دا پیدا کریے تاسو پا مختلف حالتنو علم ترون کیف خلق اللہ 7 سماوات طباقا آئین نگو رہے سرنگ پیدا کری اللہ تعالیٰ و آسمانون لاندے باندے وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا اگر ظل داس پک میں پا آسمانون کی رنا اور کن کے او غزول نور لر چراغ بل کڑشے واللہ انبتکم من الارض نباتا اللہ را زرغن کڑیے تاسو دزمکنا پرا زرغنولو ثم یعیدکم فیہا ویخرجکم اخراجا بیا واپس بوزی تاسو دزمککی اور روباسی بتاسو بیا پر استلو واللہ جعل لکم الارض بساطا اللہ جو رکڑے تاسو لازم کا غڑے دلے بستران لتسلکو منہا سبلا فجاجا دید پارا چیزے تاسو ددینا پلارو ارتو قال نوح رب انہم عصونی واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا وینو علیہ السلام ربا یقیناً دے خلق و زمانہ فرمانی کڑے دا اور تابداری کڑے داغا شاش نزیاتی کی دی در مال داغا اغلر مال داغا لا داغا مگر تاوان ومکروا مکرن کبارا اور چلونا جوکڑی دی چلونا غڑغڑ وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا ادیویری مپرگ دے اخپل مددگاران او مپرگ دے ود لرا و نسواع لرا و یغوث لرا و یعوق و نسر لرا وقد ضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين الا ضلالا یقیناً گمراہ کڑی دی دیر کسان نمزیاتی کہے دے ظالمان لرا مگر گمراہی مما خطیئاتهم وغرقوا فادخلوا نارا فلم يجدوا له من دون الله انصارا دواجے د گناہوں ددینا دی غرقڑے شول نو داخل کڑے شور تہم او بنمو می دی زان درا دا اللہ نہ سوائے سکھ مددگاران او نمون دی زان درا اللہ نہ سوائے سکھ مددگار
وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا نوح علیہ السلام اے ربا مپرک دے پس مکا دا کافران ناسو کو ربا دے انك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا یقینا کت دی پرے دے گمراہ بکی ستا بندگان ان بزیدئی دی مگر نافرمان غٹ کافر رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات یا ربا بخنوں کی ماتا و زما مورت لالتا اور شاتا چی داخلی کی زما کورتا ایمان والیم اور بخنوں کے ٹولو مومنانو سڑو مومنو زنانوتا ولا تزد الظالمین الا تبارا ومزیاتی کے ظالمان خلق الرام مگر تبائی بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا وآي نبي وحكري شير ماتا يقينا غوكي خودلو يودلي پیرانونا نبیاوی لاغی اخفل قوم تا یقینا نورد دے منگا لستل جیوان یهدی للرشد فآمنا بے ولن نشرک بربنا احدا ہدایت کی فیدیتا ایمان پی منگراوڑے ای شریک بن جوڑو زخفل لفظرائی چالران وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا آیقینا نمچد شان درب زمونگا نیدنی ولی مرگری و نبچے وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا آیقینا ویلبا قمقل زمونگا پالابانی ناحق خبریم وَأَنَّا ظَنَنَّا لَن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا یقیناً گمان کو منگا شرے بنوئی انسانانو پیریان پا اللہ بانی درو وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا یقیناً سڑی د انسانانو پنائی بے غوختا پسڑوں د پیرانو نزیاتی کو آغی دی لرا سرکشیم وانہم ظنوا کما ظننتم ان لن یبعث اللہ احدا یقیناً د انسانانو گمانو لگسنگ چستاسو گمان دے پیرانو کہ دوبارہ بروشت نکی اللہ چالران وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا یقیناً منگا طلب کرل خبرون الاسمان نو مند منگا ڈکڑے شو د سوکیدارو سختو د شغلونا وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقْعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا یقیناً منگ با کی ناستو د اسماننا زینو د کی ناستو کی د پارا د غکسارنی نشاش وکی خود وس او بمید زان درا شغل تیار کړي شي وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا یقیناً منگا نپوئیگو
آیا شر اراده کړی شه د پاغچا جسمک کیری او په اراده کړی بدی باندې رب دې د خیر وانا من الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا ایقینا بعض زمغ دین کان او بعض زمغ د دین سیوا و مونږه ډلې مختلفه وانا ظننا ان لن نعجز الله في الارض ولن نعجزه هربا او زمغ یقین داغه چې مونږ نشو عاجز کول الله تعالی لرا بزمګه کې او شر نشو عاجز کول هغه لرا په تختیدل سره وانا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا یقینا کله چې موږ اورید هدایت د قران ایمان مرو په نو چا چې ایمان راوړو په خپل رب باندې یا رب نه کیږي نقصان نه او زیاتینا وأنا من المسلمون ومن القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا یقینا بعض زمن مسلمانان دی او بعض کاغر روان دي نو چا چې اسلام راوړي دا کسانو کوشش کړي دي حاصل کړي دي هدایت دران وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا اور چکاگ روان دی نائد جانم دبار دی خشاک وَعَلَّوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا او ایلی دی اللہ کدا خلق برابر روان وے پسیل آرے ما بس کولے پدی بانے او بڑھے لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلك عذابا صعدا دیر پارا چیز امتحان حکم ددی پدے کے نو چاچ مخواڑو دے یاداش تخبر لمنا داخل بکی آغل رب عذاب سخ وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا یقینا زینا د سجدو خاص د الله دی مرابل د الله تعالی سره بل مددگار لرام وانه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا یقینا کله چودري د الله بندام بل الله تعالی لرا نږدې واشي نزدی رائے چشوی داخلق پاغ بانے را پڑن قل انما ادعو ربی ولا اشرک به احدا تو یقینا زخو بل مخبل رب لراو نشرکوم دا غسر بل نکی سوک قل انی لا املک لکم ضررا ولا رشدا تو یقینا ز اختیار نہ لرم تاسو لرا دے زرن نہ فائدے قل انی لن یجیرنی من اللہ احد ولن اجد من دونه ملتحدا تو یقینا چرے پنائی بران کی مات اللہ نہیں سوک اور چرے وبن ممزد اللہ نہ سوا سزید پنائے إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا لیکن رسول کوم ز رسول الله طرف نہ او پیغام ندا او شاش نافرمانی وکړه د الله او رسول دا یقینا ناغل اور د جهنم نے ہمیشہ وہی پائے گی ہمیشہ حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا ترائے پوری کل شوینی داخلک حق عذاب شدی سر وعدہ کے ریشیم زردے پو بشی سوک دے کمزوری امداد والا و کم شمار والا قل ندری قریب ما توعدون ام یجعل له ربی امدا
تو آئے زن پوئیگم آئے نزدید ہائے چتا سر وعدہ کے دیشیو گرزی باغی لرب زمان لروالے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا عالم نے پٹو لو پٹو خبروں خبر نو کی بخبل غیبانی چالرام إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا مگر آسو چه غرکڑی اللہ چه در رسالت دبار رسولویم یقیناً روانی دا مخیو دا رسو سوکیدار ملائک لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا دیر بارا چخکار کی اللہ چی رسولی دے پیغمبرانو پیغامونا در افبل اور آگیر کری اللہ غحالات چی دی سر یوشمار کری اللہ ہر یوشے پپورش مارلو بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ المزمل اے پورتکون کیا دا قرآن قم اللیل الا قلیلا ادرے گا رشپی مگر لکم نصفہو ومن قس منہو قلیلا ادرے گا نیمش پایا کمو دائن لگ او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا یا زیادتی کا پدینی مباندے اور صفال لا قرآن لرا فصفال السلوم انا سنلقی علیک قولا ثقیلا یقیناً رالیگو منگا پتا باندے وینا درنا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا یقیناً مدرزل دشپے داخ برابر ان کی دزڑ دیا برابر ان کی دی وینا لرام ان لک فی النہار سبحا طویلا یقیناً سال پارا پرس کی ہم مشغل اگدشترے واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا آیا دوانم درف بلوزان جدا کا غتبدان جدا کولو رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذوا وکیلا رب دا مشرق و مغرب دے نشت اقدار دا بندگے سوا دا غنانو نسا غلر زموار دا خپلو کارنو واصبر على ما يقولون واهجرهم حجرا جمیلا اور صبر کوا پائے خبرو چی دیئے ویم اور پریک ددی پپری خودلو خیستاؤ وذرنی والمکذبین اولی النعمت ومہلهم قلیلا اور پریک دماؤ دا تکذیب کو ان کی خاندان دمالدار ہے امہلت ور کدی لراس لگا زمانہ ان لدینا انکالا وجحیما یقیناً زمون سرا بیڑے دخپوشت دے اورشت دے وطعاما ذا غصة وعذابا أليما اور خوراک دے چنخلی بمرائے کی عذاب درناک یوم ترجف الارض والجبال وكانت الجبال کثیبا مہیلا پاور چو بجرقی کی زمکا و غرنا و شیودا غرنا ہم دیر اید شگو بیدن کے انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الى فرعون رسولا یقیناً لے گلے ممتاز رسول بیان کیوں کہ پتا سبانے دواہے لکسنگ چلے گلو منگا فرعون دا رسول فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا ننا فرمانیوں گڑا فرعون دائے رسولنا نونیو دے منگا پنی ولو سختوں فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا
نصرنگی بچ بشید اللہ دا عذابنا کتاسو کفر کوئے پا ورزبانی چگر زیبا دے وڑو لربوڑاگان السماء منفطر به کان وعدو مفعولا اسمانو لهم اچوی بدغیر وزم دا وعد دا اللہ تعالی پورا کیدن کے ان هذه تذکرہ یقیناً دایو خیستہ بیان دے فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا نسوک چغواڑی اودین سیخ پر رب تا اللہ رسیدلو ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك یقیناً سار عالم دے چت خود رے گرش نزدے دوئی سو دشپی تاو نیمش پاو درے میں سرشپی ایو ڈلم دائے کسانو چستا مرگریم واللہ یقدر اللیل والنہار اللہ تعالیٰ انداز کی دشپی و دروازیم علم لن تحسو فتاب علیکم عالم د اللہ چتا سشمار نشے کولے نہ اللہ آسان پیارا وسط بتا سبانے فقرؤوا ما تيسر من القرآن نللها چسانی تاوسط قرآن علم ان سيكون منكم مرضى واخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله واخرون يقاتلون في سبيل الله عالم نے اللہ شان دارے وی وستا سنا جوڑا نو سکسان و سفر کی عظمت کی لٹئی بد اللہ فضل نور کسان و قتال کی د اللہ دین نو عزت والی دپارا فقرؤوا ما تيسر من نللها شسانی د قرآن واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة واقرضوا الله قرضا حسنا اور پابندی نماز کوئے اور زکات ور کوئے اور قرض ور کوئے اللہ تعالیٰ تو قرض پہ اخلاص وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا عاشلی گئے تاسو مخ کے اخفل زان لراس خیر کاریم ابم میں تاسو آغد اللہ سراح غبغوری ولوی اجر والا بویم واستغفروا الله ان الله غفور رحیم اب اخن واڑے دا اللہ نا یقینا لا بخن کون کے رحم کون کے دے یا ایها المدثر اے غٹ جامع غستن کیا دا پاردارام قم فانذر پاسا یراول کوان وربک فکبر خاص تخبر رب لوی بیان کا وصیامک فطہر جامع خبلی پاکی ساتا ورجد فاجر دا شرک نزان لرساتا ولا تمنن تستکسر اوم بسکو کار لران شدیر گنیم ولربک فاصبر خاص پر رب دا پارا صبر کوان فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ نُكَلَشِي فُكِوشِي بَشْبِلَيْكِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ نداد ورزدار والسختام على الكافرين غير يسير فكافران باني آساني کی بنام ذرني ومن خلقت وحيدا پرید ما غسوچ پیدا کرے ما یوازیوں وجعلت له مالا ممدودا نورکڑی ما غلر مالنا ڈیرم وبنین شہودا نوزامن چھ حاضرین ومحت له تمہیدا تیار کری ما غلر نورون ڈیر ساماننا ثم یتبع النزیدا بیارے تمکی چیز بول زیادی کو مال کلا انہو کان لآیاتنا عنیدا
इशरे दातम दिन कई यकीनन दे जम आयतुन सरायनात कौन के सौरहिकु सऊदा जर्द व बखे जोंजे दे पसऊद गरबानी छिप जहन्नम के इन्नहु फक्करा व कद्दर यकीनन द फिक्र को अंदाजे जोड़कड़ा फकुतिल कैफ कद्दर तबादशी सरंगी अंदाजे जोड़कड़ा सुम्मा कुतिल कैफ कद्दर ब्यादिम तबाशी सरंग अंदाजे जोड़कड़ा सुम्मा नजरा ब्याओ कतलियो बनता सुम्मा बसा व बसर ब्याय मख्तूर ब्याय त्रू को खपल तंदी लराव मखिम तोर शो सुम्मा अदबरा वस्तकबर ब्याय शाकड़ो लोई ओकड़ा फकाल इन हाज़ा इल्ला सिहरुन यूसर वेल न देता मगर जादू दे नकल करे शे इन हाज़ा इल्ला कौलुल बशर न देता कुरान मगर वैना दयो बंदरा सौसली है सकर जर्रे जबौ से जमदे बसकर की वमा अदराका मा सकर सिशी बोए दरकड़े ताला सकर से शेरे ला तुबकी वला तज़र बाकी न फरीद दी न हिस्सोग लरा न फरीद दी अंदामुन लरा लवाहदुल लिल बशर सीजुन के ददी जायरी सरमन अलैहा 19 मुकर्रदी पायबानी नुल्लस मलाइक वमा जानना अस्हाबन नारी इल्ला मलाइका अनरी मुकर्रकड़ी बुंगा चौकीदारान दौर मगर मलाइक वमा जानना इद्दतहुम इल्ला फितनतन लिल्लज़ीन कफरू अनरी गज़वले मुंगा दागी दाशमार मगर ये इम्तिहान काफिरान लराम लियस्तयक़िन अल्लज़ीन ऊतुल किताब व यज़दाद अल्लज़ीन आमनू ईमाना दिर पारां ची पोख यकीनू क्या कसान ची किताब और कड़े शेरे और ज्यातिशी ईमान वाला आप ईमान खपल के वला यर्ताब अल्लज़ीन ऊतुल किताब वल मुमिनून और चेस शकुन क्या कसान ची किताब और कड़े शेरे और मोमिनान वलयक़ूल अल्लज़ीन फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़ुन वल काफ़िरून माज़ा अराद अल्लाहु बिहाज़ा मसला अदिर पाराशि वया कसान चिदाई पजुन के मरज़ निफाक दे अनूर काफिरान खलक जिससे इरादा करे अल्लाह ताला पदे बयान सराम कज़ालिक युज़िल्लुल्लाहु मन यशाअ व यहदी मन यशाअ दासे बिलारी की अल्लाह चाल चिवाड़ी और हिदायत की चाल चिवाड़ी वमा यअलमु जुनूद रब्बिका इल्ला हु वमा हिय इल्ला ज़िक्रा लिल बशर उन आलिम पलखकर और दरफ साबाने मगर ये अल्लाह आलिम दे उन दा मगर यादाश्त दे दपार द बशर कल्ला वल कमर चरे खिलाफ ने बकार कसम ने बसपुंग में वल्लैली इज़्ज़त बर्रो पशपवानी कलच शाकीम वस्फबेजा अस्फरा पसबाबानी कलच रणा की इन्नहा लयहदल कुबर यकीनन दा सूरतुना द कुरान यादावर खामखायो दे दलवे हैबतुन नाम नज़ीरन लिल बशर और कौन के बने आदम होता लिमन शाअ मिनकुम अन यतक़द्दम व यतअख़र दाचा दपारा चिवाड़ी सासुना च मखिलर्शी या रुसबारशी कुल्लु नफ्सिन बिमा कसबत रहीना हर यो नफ्स पाग अमल सराश दकड़ी गाण बवीम इल्ला अस्हाबल यमीन मा सिवा खिलास वालों नाम फी जन्नातिन यतसालून जन्नतुन की भैया तबुसुन वकीम अनिल मुजरिमीना तपोस वकी द मुजरिमान द जहन्नमना मा सलककुम फी सकर सुशी दाखिल करे तासु सकर के कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन
ایوئی نو من دمن گزارنا ولم نکن نطعم المسکین ونم خوراک ورکو مسکینانو تا وکننا نخوض مع الخائضین او منگا چی باطلو کی باننوتو سرد باطل ننوتن کنام وکننا نکذب بیوم الدین او منگا تکذیب کو در وزد جزام حتی آتان الیقین ترغیب پولی چی منگتا مرگ راغے فما تنفوهم شفاعت شافعین نو نفنور کی دیتا سفارش دا سفارش کا ان کو فما لهم عن التذکرۃ معرضین نو سوجر دی لرائش دواز دا قرآن ندی مخڑیم کانہم حمر مستنفرام گویا کی داخر دی تخدید ان کی فرت من قصورائش تیخ تکی دوشتن کن آیا دا منظرنا بل یرید کل امرئ منهم ان یعطى صحفا منشرا بلکہ غاری ہر یو سڑے دینا چور کلیشیا غتا سی عمل نامے خورے ورے کلا بل لا یخافون الاخرہ چرے دا سندا بلکہ دی آخرت نن یری کلا انه تذکرہ یقینی خبرداران شدا قرآن یو نصیحت دے فمن شاء ذکر سوک چغاری ددین نصیحت والی وما يذكرون الا ان يشاء الله اور نصیحت نشی اغسطے دی مگر چ اللہ تعالی غاری هو اهل التقوى واهل المغفرہ اغلائق دے چ داغن التقوى وکڑے شی نا غلائق دے دے چ بخنہ کی دے گناہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بیوم القیامہ نرے بکار انکار قسم کم زو پرز قیامت ولا اقسم بالنفس اللوامہ نرے بکار انکار قسم کم زو پائے نفس بانے چ ملامت کون کرے دخبل زان ایحسب الانسان لن نجمع عظاما آیا گمان کے انسان چشر جمع بنکوں آڈو کی رضا بلا قادرین علی ان نسوی بنانا بلکہ قدرت درو بدے خبر آئے برابر کو در بندنا پیوندنا بل یرید الانسان لیفجر اماما بلکہ ارادہ کی دا انسان چنکارو کی دا حالت نہ چمخ کے ترازی یسأل ایان یوم القیامہ تپوس کی چکر بئی روز قیامت فیضا برق البصر کلچی کری بریشی نظر دسترگو وخسف القمر تورشی سپگمائے وجمع الشمس والقمر اور آغون کلیشی نوروس پگمائے پیاوزے یقول الانسان یومئذ این المفر وائی با انسان پدغر چکم دے زید دیکھتے کلا لا وزر اچری بلکی نشتا زید بچ کے دلو الى ربک یومئذ المستقر خاص تارب تا پدورت بانے قرار دے ٹولو خلقو ينبأ الانسان يومئذ بما قدم واخر خبر بکڑے شی ہر انسان پدغر پاغ عمل چ مخیلی گلیو سی بری خودلیم بل الانسان على نفسه بصیرا بلکہ ہر انسان خپل ځان باندې خپوئے دے ولو القى معاذيرا اگر کو پیش کی دے خپل بہانے لا تحرك به لسانك لتعجل به مخذوا پر قرآن لستل خپل جواب دے د پارا چې تلوار پہ گئے
इन्न अलैना जमअहु व क़ुरआना यकीनन ज़मून पर ज़िम्मा दी जमा कवल दरे क़ुरआन और लुफ़्ज़ल दरे क़ुरआन फ़इज़ा क़रअनाहु फ़त्तबि' क़ुरआना कल चे मुंगे उलून तो रवान शब्या पदे लुफ़्ज़लो बसे सुम्मा इन्ना अलैना बयाना ब्या यकीनन ज़मून पर ज़िम्मा बानी दरे बयान वल्ली कल्ला बल तुहिब्बूनल आजिला नरे चरे नरे पकार इनकार बल्कि मीन कवयता सूद दुनिया सराम व तज़रूनल आखिरा प्रिक दे आखिरत लराम वजूह यौमइज़िन नाज़िरा समखुन बापद रज़बानी तरोताज़रीम इला रब्बिहा नाज़िरा पल्लब तरफ सबा कतुन किरीम वजूह यौमइज़िन बासिरा असमखुन बापद रज़बानी खड़वीम तज़ुन्नु अन युफ़अल बिहा फ़ाक़िरा यकीन बकी चिकी बाद दी सरा आफत मुलामात उनके कल्ला इज़ा बलगत तराक़ी चरे नरे पकार दा मोहब्बत द दुनिया कल चूर सीधा सा गट मरता वकीला मन राक औलिशी सुख दे दे खीज उनके या सुख दे दम उनके वज़न्ना अन्नहुल फ़िराक़ और गुमान बौकी चिदारे वक्त जुदाए वल्तफ़त साक़ो बिसाक़ अयो बशी योज़े बशी ओ पंडे दबली पंडे सराम इला रब्बिका यौमइज़िनिल मसाक़ सारबता पदग़रज़ बानी चली दिल फला सद्दक़ वला सल्ला नु तस्दीक़ न करे दो ने मुंजे करे वलाकिन कज़्ज़ब व तवल्ला लाकिन तकज़ीब करे दे ओ मखयाड़ वाले सुम्मा ज़हब इला अहलिही यतमत्ता ब्यारवान शख पल कुरने तालुई कवला औला लकफ औला हलाकत दे तालरान ब्याम हलाकत दे सुम्मा औला लकफ औला ब्या हलाकत दे तालरान ब्याम हलाकत दे अयहसबुल इंसानु अन युत्रक सुदा आया गुमान की इंसान चिपरे बखोदेशी मुहमल बेकारा अलम यकुन नुतफ़तम मिन मनिय्यिन युमना आया नौदा इंसान ने उसास के दमनैना चैचुली की बरहिम के सुम्मा काना अलक़तन फ़ख़लक़ फ़सव्वा ब्याशुदे टुकड़ा दवीने नु जोड़ का अल्लाह ताला बराबर इक़रान दामुना फ़जअल मिन्हु ज़ौजैन ज़कर वल उन्सा नु जोड़े कर ददना दो किस्मा नारीना जनाना अलैस ज़ालिका बिक़ादिरिन अला अन युह्यियल मौता आयन दग़ज़ात कुदरत लरुन के परे चिजंदी कई ब्यामड़ो लराम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हल अता अलल इंसानि हीनुम मिनद दहरि लम यकुन शयअन मज़कूरा यकीनन रागले पे इंसान या वक़्त ज़मानी नौ दे दास शेष यादे देशी इन्ना खलक़नल इंसान मिन नुत्फ़तिन अमशाजिन नब्तली फ़जअलनाहु समीअन बसीरा यकीनन पैदा करे मुंगा इंसान दनुत्फ़े गड़े वड़े नाम अड़ू राड़ू मुंगा के लराया इम्तिहान को मुंग बदन गज़ोले मुंगा दे और इदुन के इन्ना हदैनाहु सबील इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा यकीनन बयान करे मुंगा दता हक़ला नियाबवी दे शुक्र को उनके याबवी दे वडना शुक्रान इन्ना आतदना लिलकाफिरीन सलासिलन व अगलालन व सईरा
یقیناً تیار کړی مونږه کافران لرا زنجیرونه او توقونه اور بلکړې شوی. ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا. یقیناً نیکان خلق بسکل کئی دائے کاسونا چی گڑون بئی دائے سرا کافور. عین یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا. دائے چین دائے چسکی باغی لرد اللہ بندگان روانی بدی دائے چینا پروانو لوزان طرف دان. یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شر مستطیرا. پوروالے بکو دی پمنختا او یرے کول دائے روزنا چدائے سختی دی خوری وریم. ویطعمون الطعام علی حبه مسکینا ویتیما واسیرا. او خوراک ورکو دی خوراک پمین دا اللہ مسکینانو یتیمانو قیدیانو تام. انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ویل بے یقینا منتاسل خوراک درکو دا اللہ پمخ نغاڑو منتاسل ایس بدلا ان شکر گزاری. انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا. یقیناً یرکو لمن دخپل لبنا دا سر وریم چی خڑون کے دا مخون دا اوڑے سخت دام. فوقاهم اللہ شر ذالک اليوم ولقاهم نظرتا وسرورا. نو بشو تاصل اللہ دی لرا دا سختو دا روزنام اورک دی لا خوش تازگی و خوشحالیم. وجزاهم بما صبروا جنتا وحریرا. او بدلے اور کر دی لرا پسود آئے شری صبر کرو جنتنا اور خم. متکئین فیہا علی الارائک لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا. تکیا بوئی دی پائے کے پپا لنگنو نبوینی دی پائے کے نور رون سے اخنیم. ودانیتا علیہم ظلالها ظللت قطوفها تذلیلا. اور آنیزی بئی پدی بانے سوری دونو دائے اور تابیشی بئی دائے غنچکونا پختابی دارے. ویطاف علیہم بآنیت من فضت واکواب کانت قواریرا. اگر زول بشی پدی بانے لوخی دسپین زروں او گلا سنا شعب ششیم. قواریر من فضت قدروها تقدیرا. ششی بئی دسپین زروں انداز کڑی بئی دیائی در پخاس انداز. ویسقون فیہا کاسا کان مزاجها زنجبیلا. اس کو لکی دی بانے پائے جنتوں کے کاسے چگڑوں بئی دائے سرا زنجبیل. عینن فیہا تسمى سلسبیلا. دامیو چین دا پائے جنت کے نندائے دے سلسبیل چنام. ویطوف علیہم ولدان مخلدون اذا رأیتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. اور زیرازی ددید خدمت دپارا بچی چامی شب وجیم. کل چتائی اگورے نگمان بکے پائی بانے ملغلرے خورے ورے. وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا. کل چتوینے حاغزے او بینت نعمتنا بادشاہی لویا. عالیہم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. وشد وی بدی بانے جامع در خموشنو دنرو ر خموشنو دغٹ ر خموم. واشولی کی دی تپائے کی بنگلی نسبین زروم. اس کئی بپدی بانے رب دری اسکل پاک ان کی. ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. یقیناً دادا استاذ دپارا بدلا اور استاذ عملنا قبول کری شیوم.
इन्ना नहनु नज़्ज़लना अलैकल कुरान तंज़ीला यकीनन मुंह नाजिल करे पतावा ने दा कुरान पनाजिल वलो लग लग फस्बिर लिहुक्म रब्बिका वला तुति मिनहुम आसिमन औ कफूरा सबर का फैसले दरब दबारा और खबर मना दरीना द गुनाहगार और द कुफर का उनकी वस्कुर इस्म रब्बिका बुक्रतन वासीला अया दवानुम दर अखबार सबाई और बेगाई वमिन अल्लैलि फस्जुद लहू वसब्बिहु लैलन तवीला और दशपी बसी सकी मलात सीधे गवा और तस्बीह वाया दागश प उगदा इन्न हाउलाए युहिब्बूनल आजिलत व यज़रून वराअहुम यौमन सक़ीला यकीनन दाखलक मिन कईद दुनिया सराम और प्रीवीख बलशात अगवज़राना नहनु खलक़नाहुम वशददना असरहुम वइज़ा शिअना बद्दलना अम्सालहुम तब्दीला मुंह पैदा कड़ी दी लरा और पाख कड़ी मुंगा दरी पेवंदुना उकल को गाड़ो बदल बकुंगा दरी पशांत नूर पर बदलवलो इन हाज़िही तज़किरतुन फमन शाअ इत्तख़ज़ इला रब्बिही सबीला यकीनन दाम वाज़ेह बयान दे सुख जुगाड़ी निसी उदी निसीख पल्लब तरफ तलार द नज़दीकत वमा तशाऊन इल्ला अन यशाअ अल्लाह इन्नल्लाह काना अलीमन हकीमा अनवाड़े तासो मगर से अल्लाह तआला वाड़ी यकीनन अल्लाह दे आलिम हिकमतुन वाले युदखिल मन यशाअ फी रहमतिही वज़ालिमीन अअद्द लहुम अज़ाबन अलीमा दाखिली व चाल रशु गाड़ी पखबल रहमत के और हलाकी व ज़ालिमान लरा तैयार करे दी लरा अज़ाब दरनाक बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल मुरसलात उरफा कसम ने पाए हवागानो चिराली गिलिशी और रवानी बंदरमय फलासिफात असफा या कसम ने पाए चित्तीज चली बतेज वाली वन्नाशरात नशरा और कसम ने पाए चिखरवल की बखरवल सराम फलफारिकात फरका या कसम ने पाए चि जुदा कवल की बजुदा कोलो फलमुल्कियात ज़िक्रा या कसम दे पाशा चिराग वर्जी यादाश उज़रन व नुज़रन द पारा द दफे दो ज़ुर्नो द पार दे रवलो इन्नमा तुअदून लवाक़िअ दा गवाही कई बदे यकीनन हा शिता सरे वाद के देशी खामखा वाक़ी की वाम फैज़न नुजूम तुमिसत कल चिस्तूरी रुआन क्लेशी दाई रणाम वैज़ अस्समाउ फुरिजत और कल च आसमानु नवा खुला क्लेशीम वैज़ल जिबालु नुसिफत कल च गुरुना बवालु ज़वलेशीम वैज़ल रसुलु उक़ितत कल च रसूलान बराजम क्लेशी बय वक़्त मुक़र्रर लिआई यौमिन नुजिलत कम वजता रुसुशी दा कारुना लियौमिल फसल वज़ फैसलेता वमा अदराक मा यौमुल फस्ल सशी पोए दकड़े तालरा च सदर वज़ फैसले वैलुन यौमइज़िल लिल मुकज़्ज़िबीन तबाही दा पदे वज़ दाग चा च तकज़ीब कई दे मखनो खबरो अलम नुहलिकिल अव्वलीन आयन दी हलाकड़ी मुंगा मखनी खलक सुम्मा नुत्बिउहुमुल आखिरीन ब्याब और पसी हलाकू दे रुसनो लरान कज़ालिका नफ़अलु बिल मुजरिमीन दा सिकार को मुंगा द मुजरिमानु सराम वैलु यौमइज़िल लिल मुकज़्ज़िबीन तबाही दा पदे रोज़ा शालरा चिदा हालात न मनी अलम नखलुकुम मिन माइन महीन आयने पैदा करी मुंग तासो दो बोस्प को नाम
فجعلناه في قرار مكين نغرزل منغداو پزید قراری مضبوط کے الى قدر معلوم تر مقرر نیٹے پورے فقدرنا فنعم القادرون منغدائے تقدیر کریا منغ قادری اور قدرت لرون کیوں ویل یومئذ للمکذبین تبائی دا پدغر دا چال را چدا حالات نمانیم الم نجعل اللفظ کفاتا آئین دا گزول منگرازم کارا غنڈا ان کے احیاء و امواتا جندو لرا و مرو لرا وجعلنا فيها رواسي شامخات واسقيناكم ماء فراتا اور پیدا کرے من پدے کی مضبوط غرونا دنگ دنگ اسکولی من پتا سبانے اوبو خوگے ویل یومئذ للمکذبین تبائی دپار راشا لرا چدا نعمتون نمنیم انطلقوا الى ما كنتم به تكذبون ابویل شی پرز قامت روان شے حقتا شتاسو دائے تکذیب کو انطلقوا الى ظل ذی ثلاث شعب روان شے غسورتا شخاون دے ددریو سانگو لا ذلیل ولا یغنی من اللہب نہ سورے ورک ان کے اور نہ فائدہ ورک د شغل و دورنا انہا ترمی بشرر کالقصر یقیناً دا جہنم وشتل کی بسرو چ پشانت دلو بنگلوری کانہو جمالت صفر گویا کی داؤ دی رسی دی خالیم یا زیڑیم ویل یومئذ للمکذبین تبائی دا پدار حاغ شادران شدا حالات نمانیم هذا یوم لا ينطقون دادا سے روزہ چیدی بخبر انشی کولیم ولا یوزن لهم فیعتذرون انا بول اجازت ورکی دیشی چی سبحانیوں کی ویل یومئذ للمکذبین تبائی دا پدے روزہ غشا چی تکذیب کئی دے حالاتوں هذا يوم الفصل جمعناكم والاولين دادا روز فیصلے راجم وکم تاسو مخکنی خلق ڈول فإن كان لكم كيد فكيدون نکستاز دپارا سے چلولوینوں کے چلول زما پا مقابلہ کے ویل یومئذ للمکذبین تبائی دا پدے رضا شادرہ چدا نمانیم ان المتقین فی ظلال وعیون یقیناً متقیان خلق با پسورو کی او بشینوں کی وریم وفواکہ مما یشتہون اپمیو کی ویدائے قسمون نشدی غواریم کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون ابویل شی اور تخرے اس کے خوشالے بسودا عملوں چتاسو کول انا کذالک نجزی المحسنین یقینا مندا سے بدلور کو خیستہ عمل کن کو تام ویل یومئذ للمکذبین تبائی دا پدے رضا شال راش انکار کی دے حالاتوں کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون خوراک کو اے او فیدی اخلے لگ زمانہ یقیناً تاسو اے مجرمان ویل یومئذ للمکذبین تبائی دا پدے رضا شاش تکذیب کی دا حق وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ او کلا شدید ویلی شی روکو خاص کہ اللہ دران دی روکو نگئیم وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ نتبائی دا پدے رضا شا درائے شدان منیم فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ نو پکم یو خبرہ پس دے قرآن نبدا خلق ایمان روڑیم